Kumwabudu na kumshuhudia ni vitu ambavyo vinamuinua Mungu wetu, vinamtapa mahali alipo anafurahia. Ibanga ryo kumushira hejuru no kumuhimbaza biratubereye. Kama jinsi nimesema majina yangu, nkuko yabivuze mazina yanje, naitwa Alimasi bya Mungu. Nitwa Alimasi bya Mungu. Niko mmoja katika wachungaji wa kanisa la Emmanuel Kavumu Changuzo. Ndumwe mu basanzwe barongoye ishengero rya Emmanuel hiyo Kavumu. Nina mke mmoja, ndubatse, nina watoto 8, bise n'abana 8, wavulana 4, abahungu 4, wasichana 4 n'abakobwa 4 nyene. Ni neema Mungu amenipa, n'ubuntu Imana yangiriye, kwa kuwa kuna wengi wanakosa watoto. Kuko benshi murazi ko babura urubyaro. Pili, nashukuru Mungu sana, icyakabiri nshima Imana cyane kwa kuwa alisikia maombi yangu, ko yumvise ubutakamba kwanje wakati nilipokuwa nikingali kijana. Aho nari umusore, alinifunulia siri ya kujua kujiombea maisha yangu. Yamishuriye kwisengera no gusengera ubuto bwanje. Na ninapenda kumwambia mvulana msichana ambapo angali hapa, nkunze gutangariza umwigeme cyangwa Mungu anyumva, jua kuombea maisha yako ya ujana. Menya gusengera ubuzima bwawe ugwara ubusore. Mwambie Mungu jinsi utaolewa wala kuoa kwako. Ugiye Imana kazoza kawe ukuzokubaka ugwawe. Mwambie Mungu jinsi unavyotaka kuzaa. Ubwire Imana uko wifuza gushira urubyaro rwawe. Nilikuwa nikimwambia Mungu unipe watoto kadhaa. Narabwiye Imana ati Mana uzo urubyaro rungana gutya. Nilimwambia watoto wa 12. Nasabye Imana ko yo mu rubyaro rw'abana 12 na ikawanipa, kandi yarabikoze. Kulifariki karibuni watoto 3 hivi, hitavye Imana n'abana bashinga 3, tena wanawake wa binti, kandi babigeme. Nilishukuru Mungu kwa kuwa alisikia maombi yangu, kandi narashima Imana ko yumvise amasengesho yanjye. Ingawaje alichukua 3, nubwo yatwaye abo bandi 3. Pili, nashukuru Mungu tena, kandi bwa kabiri ndashima Imana cyane kwa kuwa aliwafanya wote wao watumishi wa Mungu. Kandi abo bana banje bose yabagize abakozi b'Imana, amashimishije umwana w'abantu. Moja ni diakoni, umwe ni umudiakoni, wote wengine ni waimbaji, abandi bose na baririmbyi. Nilikuwa nikifadhaika sana kuona watoto wa wachungaji, kwa nini wengi hawaokoki. Na byarakunda kumbabaza kubona henshi abana babitongo na bakozi b'Imana benshi badakizwa. Mu miaka iliyopita utakuta watoto wa wachungaji ndio walikuwa wapagani okare. Kandi biravye mu myaka hera wasanga benshi badakizwa. Lakini nashukuru Mungu juu amesikia maombi yangu. Ariko ndashima Imana ko yumvise ubutakamba kwanje. Pili, nilishukuru mafundisho ya mchungaji kuhusu habari za vipodo. Kandi nashimye cyane ku nyigisho z'umwungere kubijanye n'amarangi no kwipodora. Ndani yangu ni furaha sana, niliona kumbe katika ulimwengu kuna watu ambao wangayo wanatetea jina la Yesu. Kandi byamaye gushimana cyane no kubona ko hari abantu bavuga izina ry'Imana. Hizo daimoni zinatesa kanisa katika ulimwengu wa siku za mwisho. Ayo madaimoni ararembeje amashengero benshi muri bino bihe turimo. Asante kwa kuwa nimesikia kama kanisa kwa siku ya leo umesipata mafundisho hayo. Imana ishimwe cyane ko uno munsi numvise izo nyigisho. Amen. Amen. Hebu tumpepe Yesu. Reka tudugeze ibiganza Yesu.
Tutasoma kwa marefu, turaza gusoma amajambo maremare, lakini tafsiri itakuwa finyu, ariko insiguro turaza kuipfunyafunya kwa kuwa muda wetu ni mdogo, kubera yuko umwanya wacu uriko uraturega. Leo ulimwengu mzima unashuhudia habari za Roho Mtakatifu. Uno munsi isi yose iravuga kubijanye na Pentekoste. Makanisa yote ambayo yanaamini Yesu Kristo wako kwenye sherehe ya sikukuu ya Pentekoste. Abemera Yesu Kristo benshi bari muri uyu munsi mukuru. Na sisi kanisa la Emmanuel hapa Kamenge, nasi tunakumbuka hiyo sikukuu ya Pentekoste. Kandi nka twebwe n'ishengero rya Emmanuel hano mu Kamenge, natwe turawuhimbaza. Acha tumpatie msomaji wetu atusomee kwa lugha ya taifa. Tusomee ijambo ry'Imana katika Matendo ya Mitume, Ibyakozwe n'Intumwa sura ya 2, igice cya 2, mstari wa 1 umurongo wa 1 hadi 13. Turageza ku 13. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 2, umurongo wa 1 turageza kuri 13. Ukuza kwa Mwemu Yera. Umunsi wa Pentekoste ushitse, bose bari bakoraniye ahantu hamwe. Haza igihinda kivuye mu ijuru, giturumbuka nk'uguhuta k'umuyaga w'inkomezi, gikwira hose mu nzu bicayemo. Habonekera ibirimi byigabanije nk'iby'umuriro, bibaja kumwe. Bose buzo Mwemu Yera batangura kuvuga izindi ndimi uko Mwemu abahaye kuzivuga. Yerusalemu hari Abayuda bamyeho, abagabo bubaha Imana, baravuye mahanga yose yo munsi y'ijuru. Ico gihinda cyumvikanye hakorana abantu benshi, harajorerwa kuko umuntu wese yumvise ururimi rw'iwabo baruvuga. Barumirwa bose, baratangara bati, mbega aba bose bavuga si Abanyagalilaya? Kandi ni iki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu izo twavukanye? Bapariti n'Abamedi n'Ababeramiti n'abane i Mesopotamia ni Yudaya ni Kapadokia ni Ponto no muri Asia ni Furugia ni Pamfilia no muri Egiputa no mu bihugu by'Ilibuwa bihereranye ni Kureni n'Abiroma bagerereye ino. Abayuda bona batoye idini yabo, Abakireti n'Abarabo tukabumva bavuga mu ndimi zacu ibitangaza by'Imana. Bose barumirwa, barazazanirwa, barabazanya bati ibi ni biki? Ariko abandi barabanebagura bati baborewe igisama. Imana idufashe. Amen. 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 Siku ya Pentekoste ilipofika, umunsi wa Pentekoste ushitse, wanafunzi walikuwa mahali pamoja. Abigishwa bari bakoraniye ahantu hamwe, kama jinsi ilivyokuwa agizo la Yesu kwao. Nkuko vyari bimeze. Ghafla pakaja utetemeko wenye kuwa na ndimi za moto. Bukwi na bukwi bazabona ibirimi by'umuriro, wakajazwa Roho Mtakatifu. Bose buzuzwa Mwemu Yera, wakasema kwa lugha mbalimbali, bavuga izindi ndimi. Wenyeji ambao walipokuwa hapo siku hiyo, abanye ngaho kuri uyo munsi, kila mtu alisikia neno hilo kwa lugha yake. Umuntu wese yagiye yumva iryo jambo mu rurimi atahura. Mbembe ambapo alikuwa hapo alisikia
injili hiyo kwa lugha ya Kibembe. Umubembe yarahari kule musi yarumvise ubutumwa biciye mu kibembe cyabo. Mrundi ambaye alikuwa hapo hiyo siku alisikia injili kwa lugha yake. Umurundi yari hajya ujya musi yarumvise ubutumwa bwiyo biciye mu Kirundi tuvuga. Myahudi ambaye alikuwa hapo alisikia hiyo injili kwa lugha yake. Umuyahudi niwe anawe niko kuko yarumvise uko nyene. Watu walishangaa. Abantu benshi baratangaye. Wamoja kwa kisi nimesoma andiko ile uniona wamoja walitambua ukuu wa Mungu. Abandi uko twabisomye barajatumye batahura ubukuru bw'Imana. Walisema hawa ndugu hatuchangie lugha, lakini wanasema maneno na tunasikia kwa lugha zetu. Bacavuga baribazanya bati bano bantu ntabwo dusangiye ururimi ariko bumvise iby'iwabo. Wengine waliziaki, abandi barabane baguye na kusema hawa wamelewa, bati aba baborewe. Yani kila mmoja, kuna kundi moja iliona makuu ya Mungu. Hari imigwi itandukanye bose bagira babona ubukuru bw'Imana, na wengine wakazi yake wakisema hawa wamelewa. N'abandi bagiye banebagura ivyo babone bakava yuko baborewe. Bwana tusifiwe. Imana ishimwe cyane. Amen. Hayo ni makuu ya Mungu kwa siku ya Pentekoste. Ivyo ni vyabaye jitangaza kwa munsi wa Pentekoste. Msomaji anatusomea neno tena katika Yohana Injili. Umusomi kandi adusomeye Yohana ubutumwa bwiza 14 igice cha 14 mstari wa 16 murongo wa 16 hadi 18 tugeze 18. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cha 14 turahera ku murongo wa 16 tugeze 18. Haravuga ngo nanje nzosaba Data nawe azobaha uwundi mwitsa ngo azabane namwe ibihe bidashira. Niwe mwemwe w'ukuri uw'abisi badashobora kwakira kuko batamubona kandi batamuzi. Mweho muramuzi kuko baranamwe kandi azoba muri mwebwe. Sizobasiga n'imfubyi, nzoza kuri mwebwe. Imana ishimwe cyane. Amen. 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 Hayo ni maneno ya Yesu Kristo. Haya na majambo ya Yesu Kristo. Iko agana na wanafunzi wake. Aliko sezerana na abigishwa biwe. Neno ambalo limenifurahisha ametamka kwa neno la mwisho 18 nasema kwamba sitawaacha yatima. Ijambo twasomye rya tunejereje ni rivuga riti ngo sizobasiga n'imfubyi. Aliona mateso ya mtu kuachwa yatima. Yarabonye amagorwa imfubyi zibona. Yatima mara kwa mara si mtu mwenye kuwa na furaha ndani yake. Imfubyi kenshi na kenshi si umuntu yamara umunezero, ni mtu mwenye kujaa manunguniko. Yatima imfubyi yamana umubabaro umwanya munini, hana raha maishani mwake, nta munezero imfubyi uzoisanga. Yesu aliona uzito wa kiyatima. Yesu yarabonye uburemere bwo kuba imfubyi, akasema kwamba sitawacha yatima. Aravuga ati sizobasiga n'imfubyi. Yesu alijua siri ya uyatima. Yesu yaramenye ibanga ryo kuba imfubyi. Akaona nitawachia msaidizi. Arabona yuko dukeneye mufasha, atatuongoza siku zetu za maisha yetu, kugira ngo azoturongore mu minsi yacu yo kubaho. Na siku Yesu atachukua kanisa, ndiye atakayetusaidia kwa kumlaki Yesu hewani. Kandi Yesu nyagaruka gutura ishengero, kandi azadutora tumwakirane mu bicu. Mtu yeyote ambaye hatakutaniwa na Roho Mtakatifu ndani yake atabakia. Uyo wese atazoba yarakiriye mwemu yera, uyo wese azosigara. Chunguza maisha yako, suzuma ubuzima bwawe.
Ikiwa unamtumikia Yesu, ujiangalie, je, nina uongozi wa Roho Mtakatifu ndani yangu? Nimba witwa ukorera Imana, suzuma ingeso zawe. Na ikiwa ndani yako nafsi ya moyoni na kushuhudia kwamba hauna Roho Mtakatifu, nimba ijwi mu mutima bikwagiriza ikakubwira yuko atamwemu yeye ufise, fungua moyo wako, mkaribishe Yesu maishani mwako. Ugurura umutima wawe, wikaze mwemu yera Yesu akija muri wewe. Yesu akiwa ndani yako, Yesu niba muri wewe, atakujaza Roho Mtakatifu, azokuzuza mwemu yera, atakusaidia maisha yako ya ujana, azogufasha mu buzima bwawe, atakusaidia maisha yako ya uzee, azogufasha muri ubwo buzima bwawe, muri iyo myaka ugezemo y'ubusaza. Karibisha Yesu maishani mwako, ikaze mwemu yera. Ikiwa neno hili limekugusa maishani mwako, nimba ilo jambo ryagukozeko, simama mahali ulipo, tuombe Mungu. Vyaguruka aho uri gusenga Imana. Wewe ndio unajijua, wewe ni uyizi, unajijua kama una Roho Mtakatifu wako. Ni wewe uyizi nimba ufise mwemu yera, na unajijua kama hauna Roho Mtakatifu, kandi uriyizi ko udafise mwemu yera. Dhamiri safi na kushuhudia ndani yizwike mu mutima bikwira kubwira. Simama mahali ulipo, vyaguruka aho nyene uri, tuombe Mungu. Hama dusenge Imana, itakusaidia maishani mwako, bizo gufasha ubuzima bwawe bakazoza. Ikiwa hauna uongozi wa Roho Mtakatifu, udafise uongozi bwa mwemu yera, ndugu yangu, sitakuficha, utabaki. Mwene data, sindakuremesheje, uzosigara. Siku Yesu atakuja kuchukua kanisa, aho Yesu azogaruka gutora ishengero, akisimama hewani, azohagaze ku bicu. Usipokuwa na uongozi wa Roho Mtakatifu, ni akazosanga uongozi bwa mwemu yera ufise, hautasikia parapanda ya Mungu, ntabwo uzokumva inzamba y'Imana. Simama tuombe Mungu. Vyaguruka dusenge Imana. Karibu hapa. Reka tubasebe mu mwegere hali imbere, muze hali imbere kugira ngo dusenge Imana. Abavyagurutse muri we, mwebwe mwavyagurutse, reka tubahe ikaze. Mwegere hali imbere kugira ngo dusenge Imana. Tubahe ikaze. Buri wese kuvuga umutima, hari ikintu wawe kugira ngo